6, 5, 4, 3, mizo te hian Cheraw hi engting lai training nge kan kan ti hi Hetah har to le a amai ro chu Mizoram kan lu thlak ma run ra la kam lai point kan ching to ni riat ani mau hmanga lam hi Southeast Asia ram Thailand Vietnam Cambodia Philippines le dangten an nei ve boka wangin thlang kan tlak ma China ram chunga Mongolia thla nam sang sang te kanom khom lai lo chuak ani arinom le upa te soidanin manlai chuan mau hmanglovin sukin Cheraw hi an kan thina khorang rang kan dan po adang fret bokani Hetah lam chikhan ni si tidan rang ranga kan hi Sorkarin fellowa Hetah wangin Art and Culture Department chu lam dan mu maljok siam turin arwarta a Art and Culture Department chu an khorang ranga researcher te tir chuakin an lam dan rang te an la khoma Zumi hua fel fai zok le moi zokin tuna kan lam dan loni ta hi an rem khom ta ani soi to angin Asia chimchak ram sang ten mau manga lam bamboo dance an nei ve wangin Art and Culture Department chuan Cheraw hmang hian khovel fiat kan ni thei aringa ti chuan Guinness World Record Limited London te be popin record siam the ani le ni lo te azota van nei thla takin alo rem chang lo maya Sorkar phalna line kum sang ni pasari July thla khan Guinness World Record registration atifel ta a amaro chu mau ta min nan chin tak awangin sumlama har sanna kan toka kan puitlin theita lova kan chol chin tari ani kum sang ni pakwalo her chuaka Sorkar thar kan minister zom tak UPC Mizoram sang lena chuan thartho arot angin bultan thatle ani a van nei thla takin Guinness World Record Limited kan registration po alo lanung hlau maya chu pa ka kan chief minister zom tak ulal than holan lom takin kan deal na min lo pom sak bok nen thatho takin holak chun zom ta engwanga tel tum reng nge in ngai dan he world record attempt hi voi khat pian mana khove record siam tu ni theya kan anom hi thilom mania chuta tel ve nge chu kan school minga tang po hian tel ngei tu te zinga minin ka din thria chu wang chuan tel turing kan buat saitani hian cheltang li venga kan meka ani jam lo in venga hianin he in zirna sat mela in phur mel boka engin nge ma in laka I khotlang mi puiten an troyom tha chewem ti te kha toy kim changin fel lewin mi shil thiam ne ni zanya kan lam zir ang te hi culture club le oi me inak kan zir kop kan ya kan thong te tha em a ti hian oi me froi tu te hi zanin hi aron lang thei rawa chan chu Brats committee nei wangania so wang chon ti hianin instructor ten kan ken ko top mai ni alo 3 2 1 musician kan lidona record tura hian stage kan perform dona kan buang ko kan pure moya mi somli borve stage kan om dona rang tum phit tele podiang man ruwa kan man mek den en khoanin munum he tura bokan ngai ani top kan chu dona ni Sorkar rem ti na lak ani nuwa
organizing committee pupi Mizoram sang lina kaihhruain din ani a hemi hnuai hian sub committee peng sang din an ni bok organizing committee han voi tam tak an thut khom hnuwa remruat na chi sang te an siama Guinness World Record attempt niatan March ni som pani sang ni som zirtop ni chu arwat filtani organizing committee chun YMA branch NGO sang le school te Cheraw kan tur hian a soma heng pole zirna in te tang hian Cheraw buzaruk som sari khat lai ron thok suak ani an vakiria tak ni lo ma se hey mizo nula samsei moi takina an han kuman han lam pui chuan amoi hle mai hei helaya hianin in mutheim o mizo namanga hetia kan lam moi tak khovela phau chua lo om tur hi arwa man tu te an fing katia tin kan nam zia rang kan lam moi tak ani ba ka kan nam pui te mizo na thak khang te nen he hian mi pot khom point ka ringa he hian ngong thatak anei ka be se heng pol sang le zirna in te tan hian lam zirna video CD te thlonin sem chu ani ba ka instructor te pek ani boka veng sang le sikul sang nun phum pa ngai ti khai lak lovin an zir mup ani March ni som pani zirtop ni kan lo thleng ta a aizol mi puite chu zingdar som a thengin kot thlera mizo namin chenar chi sang nen an roin lar ta sup maya ril ruhel hol le pur takin ma ni lam na tur laman pan suo mai le chan mari le sikul pui konin kar mi de tan sound horn somli paruk athangin Cheraw kan tur music alo ruaya mau pu le pulo kan in pel suo ta mai le kholai dunga nula kor chele vakiria nen katsuk supoka tlangwal hoin diar var le tial nen puan ven ching tak nen lam na tur maun rem supoka aizol ko thler chu khoi raw ang main mi pui kan tei hoi mai ni chundal som pani lo ria rehearsal nei turin manilam tuala theu an dir chu maya an hmunomin an nal nge mai chuta sipailam wala train music alo richuaka arwal thapin khovela bamboo dance Cheraw kan tamgar churo pui taka enchin an nei ani Miss Lucia Sinigaliezi adjudicator chuan rehearsal hoi thum kan nei chung zongin lamwa le kong pui dunga lam te endika apurin nuam atinge mai ta chuan mizo te chanchina re to ngai lo tu record siam na hun chungdan ni alo ri a ro pui takin Mizoram chuan lam thiam rual mi singkhat zasari somthum paruk nen Guinness World Record chu siam ta ni
nam lam ro pui tak mai min petu pathian chu fakin om ro se lai dar thum alo ri a ar lam muala Guinness World Record Limited atanga local Miss Lucia Sini Galiezi adjudicator chuan result apuanga Mizoram in World Record kan siam ni ti lantirna certificate moi tak pu PC Zoram sanglena Minister Art and Culture hena hlana record harchu hallelujah ti awralin zale lamin rokui taka lomzui ani organizing committee members from the long thu ga soi masadwa ten ran sang YMT cultural club te zirlai te lomam me semia lawa kan namro lu kan nam lam moi tinung kurai ni pe na van lo thu ga khel du pok choni kami lo tinna tu ta na central YMA MHP general headquarter MJP general headquarter MCO general headquarter MUP le press mi print le media te song song chua long thu ka soi lu bok ani hemi lo din ne mang ni wa nga ni ti ka sia ka lo tam ni lo ni chu wang chuan chu tam soi tu ka ni lo kai chu voinia le pan thi ro pu tak min ti sakhi ti ma kang mu nga sang ra mi la result lo khenu na kan lo record kan lo break ta ni chuan lalpa chu fakin lo se lari su kan lo ma kan ti huna ring takin hallelujah tin min lo chon don dia ka lo me Pleasure to be here today in Israel on behalf of Guinness World Records to witness the largest Cheraw dance in the world. Israel is a magical place and all the people here have been fantastic to me during my stay. And I would like to thank all the people of Mizoram for it, and in particular I would like to thank the Chief Minister Pu Laplan Hola, the Art and Culture Minister Pu PC Zoram Saliena, and the Director of Art and Culture Department, Pete Boychin Pui, as well as Cultural Courses for organizing the event. Today, all the colorful dancers of Israel and surrounding areas have gracefully and skillfully danced at the unison for the whole world. What we witness in the Cheraw dance is a wonderful expression of arts and culture, of a very special place, Israel, and its people, full of life and joy, where tradition still plays a great part in everybody's life. And all the people of Mizoram haven't just set a new Guinness World Record, but they've set a world record which will be very hard to break. In fact, the final number of participants to the now official world largest bamboo dance is 10,736 people. Well done. Holding a Guinness World Record is a very precious thing. Just one last little thing. Holding a Guinness World Records is a very precious thing, and all the people of Mizoram very well deserve this title. And it is my honor to award an official Guinness World Records certificate to the Honorable Minister Pu PC Zoram Sangliana. lalpa ro
Thank you. One picture. Okay. This side also. This side. Yeah, this way one. This side.
ding